Pozdrav svima, vjerujem da ste uživali ova 4 dana sa doktorom Joeom Dispenzom. Ukoliko želite nastaviti ovaj proces promjene koji ste započeli, dr. Joe Dispenza je kreirao 8-tjedni program raznih predavanja, vježbi i meditacija gdje vas iz dana u dan vodi kroz proces promjene. If you use the ego to try to change the ego, you will only endorse the ego. If you use the program to try to change the program, you will only reprogram more. Osim toga, tokom nekoliko zajedničkih druženja i ja ću biti dostupna da vam pomognem u tom procesu, da vam odgovorim na eventualna pitanja i da vam riješim neke nedoumice, tako da budemo sigurni da zaista postignete one promjene koje želite postići. We have to be knocked to our knees when we finally say enough. And when we reach that point where we're in crisis, we no longer feel like ourselves, and that's the first time we could actually see ourselves. Because you're beginning to look at it through the eyes of someone else. But my message is, why wait? Why not create the life you want in the state that you're in? So how would you live your life if you knew your prayers were already answered? Sa zadovoljstvom vas pozivamo da nam se pridružite na ovom programu Spoznaj snagu svog uma. Vidimo se!